Balapa la ga Khutu ba se garošitšwe matswalo ke tiragalo ya mafelelong a beke. Mosoko le Khutu wa mengwaga ye 12 o bonelwa mafelelo ka Labohlano. Maphodisa a re a ile a tsebišwa ke mofiti ka tsela gore o bone setopo se phaphametše ka godimo ga leraga. Seo se latela dipula tša matlorotloro tšeo di tšhologilego mo mafelelong a beke. Balapa ba sa leka go amogela se. I am very hurt because we lost my mom's brother and he was the only one left to protect the family. I'm not okay. I last saw him on Friday when he told me that I should cook. He's coming. Then he never came home. Then I thought he's with his friend. Even Saturday, I didn't see him. Badudi bao ba amilwego ke se ba išitšwe mafelong a polokego. Mokgatlo wa leago Red Cross le ona o tšwela pele go fana ka thekgo. We have engaged the Lifeline. That is now another facility that is providing extensive counseling to those who are affected. So both professionals that were affected as well as some of the community members. Masepala wa Kopanong o re tiragalo ye e a nyakišišwa. Police managed to assist in ensuring that EMS and other rescue partners are on site to try and remove the body. Emergency services were called to the scene and the victim was declared deceased. Jagersfontein police opened an inquest and investigations will be guided by the availability of post-mortem results. Mošomo wa go hlokiša o gare o tšwela pele ka Jagersfontein.